Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu andani ngani bishironi khairu mara nikaundo mlio arwa ze sanata za dunia watukufu sifanya muhimu kwa lelo unu ni behe message mbili muhimu ya raru gamji wao okaya daila namne kawa kumori mwanzo adu hadalo haku na wandukao wambao ngwaona zenchida zokawa shindi wao wane bwana aunga mwanao ni siku mwatumoja wabarongo zidizi warejei wao shaye lo muhimu haku kwa lelo unu na fanya muhimu ni jebanu ni rongowe si jabanu ni rongowe hamada ikao ngeruhusiwa maksusu da sondukao ngarujunda wabonje okayanga sina muda banu kiranzi mahajana mahajuz kangara nzuri fanyemi safari ya hatu gartabi hao hanzia zokanaze biye ngazijunda oka nugutsi nzo biye 2000 euro na mjuma yao kadu yabe linga mjobe ha message ya mrukao mwanzo ya jitar muhatwari ikao mjundoro mwa mji mtukufu wa Marseille mwanamsho hatu ilini behe message ya mada yinu patunokana timvumbua mji shamujelewa ili arekebeshe ila namna ya he situation ilio ya tuyojahan hanji arba problem arjone sababu tena ila namna ya he investiture ila namna ikao ngarona wandu wengi wa rihada yao wanu baada abo programu hisa watukufu ngasivanu ngasina bisemu da mahamira rubanu ndamnili ngarona zero wakana eni mranzode arwe masiwa utabiho bali mwono wende hata wafanywa taratibu yokaya josa komori kujoliba 5,000 euro fikirikela mahajana bahari kama nata alimuhimu wanroa rubaze mbonzi hizo wasikomori cha taarifa yenu inu taarifa ya usahilisha yokana mrukongo nzone komori wakati rulonu unu ngamjotoa nimero tsainu ya wanyanyasi wa Komori wajunda wa Angleterre ndugu jojo upara ya nimero yinu ikamru hapara gojo shida ondebie ya hao haurahisi kama aminukana ukawshile ondebie ali abone kangi yono fsairo au 1200 gojo upara ya nimero yinu ya ufangilie bie ya hwere bie uende wa itowe hunu wa imprime upashie kawaida hini mala ulio kao ngozo upashie ça veut dire nduge Marseille ngozo upashia da Komori ngojujwa humpara ya ufangile bie ikao ufangile bie we imprime bie hunu ze kilo ikao mruzi rumia ka 23 kilo da zila wizo wenga mjoto numero baada aburi belele numero 0044 74 38 34 73 34 ndirejeza numero tena 0044 74 38 34 73 34 mbujo paro numero hiyo mbujo shela ya mpare wa hadisi ya mfangilie bie ya mtinie mraja towe bie hunu ekanga we pari ngojojo upashila pari ekanga we Marseille ngojojo upashila Marseille yabo yotsirongo yokana mrado amba ama yosa ikamru hende armo internet internet ngondo watie ze coordonnées zao urengebie ikanga bo problemu kutujwa ngo jukorejenda hubi oyi ngo mparo ngo hadisi we naye oyimkomori hamandawe ngo hadisi dawe naye umnikaze coordonnées zao haufangile bie kuja huitoa hunu upashia obanwilio ze kodi kawaida ikamru kupashia mrutsoni kwa 23 ngojo kaneze 23 kilo zao ugetorokeni taarifa muhimu ya ukaya niambe ili heni mrikao ngena ze fikra za ndo masiwani yenda warumasha si huna ndamba au 2000 euro na 2500 euro plus ya yabo animria pare numero yinu ili yasailishie ila namna ya he ye bie ya hai ardora njie tena haruma taarifa ya bili watukufu si ukubali ukana minu mamjamba dami ukubali ukanga bo wakati si ujo ureme madhamana hatu haruma makosa jeri kanga rujokana mwanadamu oi yenje manabi sha wakati narkeradi ba
mrungu onokana si ujua wekreye rongo liri do tano kodi asina mwanamsho hatu ikangu jundwar mwamja mtukufa Marseille ikao halawa harumwe mbude sina hamba umjiwae au kainu tartibu ya mtanabahisha ilia ya tawe harumwa hasara ya tawe harumwa ajali ya ukaya mwambo waziri umedi msedi habu walisti ya ukaya bahize wanru ujarmensi inu baada yabo guresanse wanru ya wende sokana nike mbenruloni yo ba msafara unu ngojo tune visa ikahuja hunu jofanya hazi ulibe mapesa yayo zerongwezozo waswili waziri umedi msedi ya ukana zerongwezozo ndrabo kajahansi mruhunu ya bwelisti ukange nguba hizo wanru waje hunu ya watine visa waje wafanya hazi wa mlibe alafu zerongwezozo ndo kana ngabo bamvi ya wanru wasawato wa mapesa wanike mwana mshwatu hoi haukaya wakinaya ukanangu wajofa gula msafara zende zira umedi msedi ngono sukana zerongwezo katsuzi juatasi wala mchana wala masihu o wanru wanu ikao ndo atowa yenusu ya mapesa hauwatowa mbabi wanike mwana mshwatu hoi ngeparhani haukana mwana mshwatu hoi katsujusa telefoni wenge onokana kairi nifanye muhimu wa mwa imani ya ukanibe message amanda inu ili heni banwaliyo harumo mji mtukufa Marseille unu yeshie taarifa inu yabuwe telefoni yahe wandu ikao ndo ya fanya rongo ndena wikawa mnika mapesa yeshiliane ndena ukisiri hamande heli yeshiliane ndena ukisiri wa mnika mapesa raha ya jaja tularo mwele bango la Facebook linu au ya mraha sara ya ukaya esa ya kaunikiwa bandhi ya mapesa au yakaunikiwa nusu ya mapesa yani hakaubehe presidentite yahe ya wandu wao ngwajua mjini hao wandu wao ngona uthibitifu warugo zinji ngona prove ya rugo zinji zahahe yabo kana uvuka harumale bango la Facebook na womruko gena wana gena mrumshe ani gena mrumme yabo ladima rido stiria na wonde namna rijoshela stiriani rijo juari vumbo simaya rivumbo mjini rivumbo manwaliyo unu Marseille shari wono kana holio katsurenge telefoni no wandu wamnika mapesa bambi wandu wamnika mapesa ngwaparao kwa tumparisa ngwaparao mefixi katsujusa yabo ladima ribe message amanda inu ngam aminu kangu juishie message inu ili yafanye mwa imani ya juse telefoni ya diskute deno wandu ikaundu wamnike mapesa wamnika nusu ya mapesa au wamnika mbabi harwe mapesa yayo ili ahundre zenzia ya joshinda ni kuondu wawe mapesa hao zibire sirini hamade helikao wa hadisi kisiri kwa wate mbili akazijua ukaza nungonga za ndono hea ukawanduwa mparao harume telefoni katsure nga telefoni bila shaka mdukao hatuwa mapesa yambu anga msafara kujuba hize mwana ya jani kamru mapesa mrachorenge telefoni ya jaya do tunda parso kana zila ndrabo kabatsi list ya bulokana ngabo msafara ukawandu wajafanya hazihunu wajara mburse shaya joka balola mrida tukanza mwambia rongo ili ambohe mapesa hai ya baladi maribehe irisala inu ya ukayaishie ya buwe telefoni raha ye jatilu arumele bango la Facebook linu wanruwa mwona suraya wanruwa jua mjini hao ala kulli hali na umru konge na faminge na mrumenge habo gwendele hao maisha wenge tsonokana ladima nibehe taarifa inu ya komunike inu ye yaishi obanwani yo aminukana beseka haishia gujobwe telefoni okana bandhi ya wandu wao ngaonesa okana ikaya rudofanya nsuni sanubana wampara hautsazi haki za hao katsure nga telefoni hawiba kie namna inu yabo ngwaju njia rumele bango la Facebook wamtie sura yahe nomji wa hae ala kulli hali yabo wo zero ladima ribe message amana inu okana mwanabisho hatu banulio fikiri okana zerongo wazifanya hauzerongo mwazifanya kapati mburi ya kazi jua ngamgojua kana raha amale bango la Facebook linu kazi jaja yabo kairi ubuwe telefoni yao wandu ikaundu warenga mbahiru uhadisiwe nao kanga mranoma hiyo kango undo tartibu wambio kama na suku fulani uanikeze maliza hao mvumwe rano kana udaze namna hiyo wajibu uvurize banu utambalie wanadu jokana wemru wapeu au wemru mwizi watukufu doreja arme madamu ando ukanatsuane sabanu kana maha mili banu unda miraru kauta bihonda komori
haina mrodziani hunu anzole komori kamchujo abantu balobia rahisi wengetika uona ukana na mfanye mpare numero account na mnikanino 00 44 74 38 34 73 34 na mpare mwanyasi oi wanua komori amandasi ikao ndo wafanya oze biezinu ngabo wandu wanzuwa nje haruma paniki wadone sukana vanu mrungu idwe sinza biema la namandi ho yese kodi mruju kawendaje kabatsi namna za déplacement ngoko vanu pare numero yinu wanwa komori amandawe welewane wenao hadisiwe nao ufanye bie ya haho wahutinie bie kanga we pari kanga we Marseille upashile vanu yani bie ya ngojupa ngojoshindo parse bie ya 900 euro umjumabo yo 1200 rano kawende haruma agence wende watoe carte urengwa 2000 euro au mnarialo wajonda warumie wazoba lo wana hao wende wajunde haruma agence 10000 euro za kamili ndo watu haruma agence hunu upashie ujidhulumu na hone sababu ya ukana ngabo wandu wone sao kana ya serikali wahansi sharia yokane ni joda komori yabo arme vakansi ngujodo amba yatoe ya 500 euro zanguizozo ndrabo ana mkomori kaungene fikra yoanzaide komori na kena umakini baka batsi rogo za hamba ukana wesa komori ngojo amba utoe 500 euro awe mwana atoe 500 euro awe mrufanyo shughuli amba yatoe mapesa zanguizozo ndrabo linda la fitina ikao litsambalia haruma zerezo zinu wanadamu wa Kongo kontronezi inu kwa tsina namna kabukongo alemao kisiasa yongaru waonao bana shanga boko wende hata daraja walio kwa kufuruo wanji haruma namna ya niambi na rohombi mrujuka wene waji hapo pande huo mwanadamu wa sahe leo niwene mwana ama Badruddin kawe ntingu fanyo intervangu urongo usikwa jana masihu ya kensi ya domba duwa yokana leba ya lajiri harumu mji mtukufu wa mtuje nyezi mwena jeleli siele vensimeli rohore abo we mwanadamu ikao ngwanzo yensi yewe mwanadamu ikao ngwanzo rogo hindri mjamkansi banu wawe mkambo kana yepirizo ya morono magobani kabatsi banu bolala warugwa loha mambuzi jauna jau waja wafanya taratibu walekeza wafanya mafuko ya nyumeni watazitanda urudisa na ujago kontre ukana vala wafanya naibu onda walekeze pirizo ebanu ubakumore hakamnyezi Mungu ebanu wanadamu wanu ikaungo kontro nezinu ebanu edira ya hawanda hii ebango na barnama jihindri kamransi ebanu shiyango shinjishinu shopatsa mraibu ya ukamkaba numabo kawa ndwalo pirizo kwa lalo makarito o ndwalo pirizo ngwa lalo nai o ndwalo pirizo tsijindri nendrini waja wafanya taratibu ya ukaya wajana zitanda jana wafanya mafuko yabo mafuko nga tulo zitada onroa walale kazi jaja za shukura shawala badru hardata video tena gumenyo ni wene mrujana ulohunu pari ene abanda ya harma park ya subutia do ambo kana mjwe msihe monziani bali mamazali so tipieni mrumalaliyo na msabet salama danyi banga fikro kama nunga mrugozo wandu kawa malaba ebanga fikro nga mrugozo wandu wajinga wewe ulopari ngo santo kango hisuka ngabo tabuhano lolo kumori ya ukawewe ngwanzo kanari heni mriale zensanatsa uraonane bet salamara to almama zali na ojo kansi hunu abati to watarifa tayunu ya bia rais renge bia 900 euro tende wewe bakuro jo ukansi wambe wandolo komorukana warabiwazi wadungane wabire zensanatsa wende bet salama wende wafuma bahukansi hunu inu niyambindire manzumu irumie banu mlohamba banyide mtabi hao mlohamba nyide mnyeshovala zabari nifanya hali hiyo ya ukamwana bwana mafukari mwabanga nyina zenchida zuwane bwana mwabanga mjofenja ungamjofenja ule vensimetsilo mreja harumwa dua nyesi mwana jale wasenkodo nyesi mwana jale wasebaya hai izile mwakahambo kana ufanya le vensime gizonda wakomori walokomori kwa tsuku bali zefikira mzabao ya ukahaina saya mlo banu mwanzo mwambenga mdeilia wanakomori mlo haru mwadwela uso mlahu wa wanrubanu mlapizo wanrubanu yonga mjoka manu mlahu hata shahaina nukuju kwanza zifanyiwane daula ngajo fanyiwa kamnokata problem wakamono leo tawalango bala ngendelea wefeti afikurikana salimu afi hato wahe hawa heliliyo yukiri banu mrujo hambo kana maudu mjona malen fulani kwa jama simfu wa mdara porte hata si uona woka leonga bo finali anjo irewa
wanruwe hudumu mesi na mesi wajaba simfu osukula uo warujo uzie finali wajara twabili yefetinga jofanywa maudu onyanyasi wahe abanura nzijana confirme salimwa fabokana kamsoshala nai mana ushimeji wangu bengwa badru hakahum dea yomkafirisha mana yamru yokamwaba msomo dini mwaba nyuju wanukoza dini kabatsulo nadrua yakafirishe mru ambewe kafiri ekemru ola kajajibenu wae hanzia zokana usatoka kafiri kutsina na hata wiyo hata ula kafiri yote njema yokaramba kanga wasilamu ufanyeze taratibu uvure ula kafiri bahata rambilo kana mwanamme islamu ngena durwalu ile mwanamshe kafiri zilanzi yazokana ila mongo ni mwedawa yokeke mwanamme nga wasilamu hulo la kafiri ya mongo joshindo doa mdomine umrege umti harumwe dini nende mane Qur'ani amboka arrijalu qawamuna ala nisa na mwamba msomo dini alafu mwamba msomo dini ngamkafirisho hata wala mesilamu yani kama si mwana mkomori uelewa yuwaru mamzonga mwanzo daula haki mwamba ngino uwezo mwamba msomo ngamkafirisho mesilamu mandani ngamsijinio ngamde yao juziba sibaya ujango duombe duwayo kale vesime na wasebaya la mvua lirohore pia ekalirora pia ngona tsidai ebakati yake leo ule mji mzima au miji mila au miji mira Mwenyezi Mungu ajo ihifadhi eti hambuwe kama benzi kanga bombe lao duambi sika jombe la duanje ukanga ramino kane jombe ya duambi Mwenyezi Mungu atujo hombe la duambi etu ndo rejezayo kwamba ukanangela thimo bako muri mshukurieze dua yokezo momba ungazikirio handaba eze dua maziomba daba zedua maziomba rizona ukakweli Mwenyezi Mungu hamnikane kabuli ngizonda zedua izungizonda na mchorambi ya banga siwo sinanyi na mrabe zedua maziomba yokanga muaminokana ngamziona ukakweli mwaba kabonoka voti umongo nembeze dua makawomba ze voti zirewa mwaba usukwalelo inu kabonoke mvistwiri siyo ngefanyi wao eze dua maomba ziziairi mwaba jau ngazifanyi wao yani kabati siasa ifanyi wao kamtufanya siasa ukana mke kontrol na limama zalimu mtowe benge mrati jahansi wanru wende mwendo hata udabo kana haina hii twashijwada komori 6 euro bazimane mwana 6 euro nezonru gondo komori karjeje za tulamba bahan wende hata bango zorengele balajiri juzarma umji mtukufu wa mtuje Mwenyezi Mungu ajua hifadhi bengo ngabwatabi hao uketi tanabe lijube harmansi hatu lirohore bawe sayo kabano lefensime kalino kaya kama aminukana haina dua mbi mriyayomba ngetungore yechore je imru so dwe jangalia wambao kama Mwenyezi Mungu kubalweze dua banga sihunu garibira nao garambula nao soti pia si wanru wa makosa karjamba rudombe la dua mbi yokaboe wongo jojibi hujibiweza juzi banu ngamchungoji benu wawani mrati jekta kisiasa banali mama azalinge banu yensi hambu ngamona ndongombi zibiro komori kamchumzia hai banu kina mwelewendo babanu haina namna wandu walwarumati lazima bake wandu wajohanza lazima bake wandu kwa na hanza yabo mrati sojilekezi zokana bo yalo banu yato hanza rogo fulani yabonge chokola dimana damu atokandaye wanzi wanata mtume wanzi Tume sallallahu alaihi wasallam weyabesho tume ya jari nike wanadamu wakaumanza yode heli rini kwa mbili pamonawe macho maili emihono mbili mrumme na mrumshe mbili emidu mbili haina rogo mbili yabo kena msababisho kana mimi lohunu wananzwali mama zali nsodweda wanru baro kwa tsumanza iyo de fikira ya hangu ngamjofanya taratibu nifanye hazi shetwa shahangu na makaulu na uoni ili nuhunde wanruwa ndunge harmeze fikira zangu yende namna ya siasa shatudo kana leo bona nzwali mama zali ncho kama ndomba duambi badinga mombo duambi ngamwe nao mfano rikabanu wanruaka hambokana wanruaka ujusa jana zabane yekarjafanya mempatrwa mwa ze jana zuzu rejei wanruaka uzijusa bala wafu watilwa haruma makiasi wabeho komori latido bombeyo iyo mifano yenese okana mrikado onesa mrurohombi mrikado amba mfa
baga mwanao hata nyi uona mrujo uza wana oda honi gaudona nyanyuho waza wana ekawe ungo tukodabo kana wahangudu wakena wahangudu wakeja ubahu uona Mwenyezi Mungu atuturnise bali wewe wala wakanzo kwa wahangudu wakeja bahi wala watsukana hata ujo wahakahaju hanawe wabaya omji wabayensi zo Mwenyezi Mungu kuzifanya ngaro nao heze ruhombi orwalonizo izo ngari yesho bana yebonge kartsua minu kanale umru kuja kebanu ya bale bombeyo bi naomba dua bi ya ukabo ani ya wale mamazali gucho jofa maudu jeli onwenji wazomba banu ya tundele vesime kabano karongo sizo zandisa leo maudu nzuani le vesime ngali jo ubiraga amini kabatima na mkomo rulo daba ujuko kubalu kanarimnu nge pari haunge Marseille ya ukaharina mrambio heni mrafusha mala iho mwende betsala mamolo amfe kabati mrujo kubali wanduelewa mbono imana medikikwa karongwa leo harongwa ya kampanyani haba mirongo siabo hata habo kama mjoto wa sekrena jauna jao yani helewa yokawala kaja kaopoza kabati mwana mkomori ujoko kubali ya hadalo ni mrujo ambago kontrola na limama zali yokao mshinzi ubali wanai mmono yokana hakika mrugu isukana wafanya siasa ndo wakahale yakaya mmono wakati wa mze watu mzawari na waonsi pia kao ndo abira Abdul Majid Yusufu mze watu bazi mze watu sada sana sada Hashim na wala pia Mwenyezi Mungu ajua rehemu ikengo haru marahima banu kao ndo alio kawa landu wandu wakana mahaba henti na taki Abdul Karimu wandu wakana mahaba ya henti wakanza henti basi kama mwangalie kwa jado kana taratibu zene mna inu na muhaminu kabengo wado kaba ha kwa jajo kubali mwendo hamruvaye nguo ya haokange opoza ya karuma mwendo wa madao ya ukana ngabo wandu madhamana wa Mungu wantu watu walimama zalima udu walo hunu wahansi sirikali na madhamana tena mbali na mbali walo vanu watsanganya hane daula haki wabulao communication iwa wakili yo harumela mbana hao wakeba no wado safihimi njia wanu wemenya ye siasa ya hao ya Mungu isukana huko chujongo nzoende daubi yokekangwele wao wajamba heni mrurumio de zina la daula haki kanacho ujohima afanye communication na rikensi rikana wandu maksusu wajodo rirongolea yabo mkomora jwelewo kanga bo siasa yoke yene sema na mkomori ya jwelewo kana banu ye ulo kontrol na mama zali ngeina barnama jitsainu bahatezo wala walo kontrol wabao mrungu elewa kanga bo tomaya shabanu mrungu tukawelewaje yokamrumwa kilini nonyi mtsanganya abazima na daula haki ya jema banu ya njamzaze wa wandu umjiwe mjiata zenkabwa yemla pisa nombela nrudu wambi manadamu kutukawelewa yokana yabo iyo siasa na umakinifu na tomaya iloda tomaya ndai abana rachombanyi wa komori mkubali mwishale jimwende mfanya dega wakomo ngamju ujitsa ekamde mfanya dega yokana levensime ngamju ujitsa kamtina tamba faida mjuka wiundramo katsuka ngamjunra hasara ukanga mwishawe makaulu ya honru kongo kontrol na mama zaliba mwono la dhamana ikao ekalima mazala karo hajo jarenge mkawishaze fikira zahe mwono barnamaji ya hae kasina mamfukare kwa matumishia kwa matumona barnamaji ya hae arumale bangwe linu ya ukaya wanuheni mruwa Mungu fanyo siasa haungene rumbishahe yotsi haungena mtsango ya utsangao uongo venu hao vanu kabati mrujo jabana jambo kana vanu mami na strategy vanu mbana yinu vanu sidwa ruwania kaye na system yoru mishanani kabwandu walo vanu ikao ngwambo uhanza limama zali ngwambao kana ngwamani yao basi ikango ishoma za telefoni hauwa parisa vanu nyinga nyabo mbabu hao shamimi gabi na strategy memano fiani ebangu wano fiani da huu ngondo bala majuna nsolewe tina ndu Marseille ya ukaya abanu inde strategy lweni ndai strategy dai haina mrukongo fanyo siasa ngwambo ngwandiyo mwa daula haunge kontrol ngarmele bango lino hajabanu ya jani kwa CV ha kaka sibana alhamdulillah reshalezo so malarala ya mratu lemba shati mratu lemba siri kasibana eni mrufanyo siasa wa Mungu waniliwe mwa daula wenge lazima tasha chobana mrati jaji teno kana
yani banunga bo strategy nifanya dai strategy dai ya ukabana bahani mriasa komori ani njaba doenda komori bacho mbaba matunofitina alhamdulillah kwa jawana nchashi shanga botsao ya ukana ikawa ndio himile mru wa daula basi banusi wonorongo wala baba no mimi amina strategy dai strategy nono se carte ya strategy dai salam fundo wangu mtukufu Ahmed Yusuf Mohamed ani gabondo tsubori para batisha mru fulani hajani miliari manu kamina strategy yinu strategy dai yahuno gabanzo strategy ri harme bana yinu dai strategy dai bahato boda bla hakwa strategy dai strategy dai yifanyisha bana dai kwani ndugu chondo bahazini kama tulona wakati kuna shido ne mbrale wa male pisiale wa hazini umparodo ni kamelezo yo kama anungela lazimo ali mama zaliri mtoacho batile mewa zerungo pia ngasibirao harumele bangwe linu mrati jaji tono kanga ina strategy mraji to kama manu yechao eni mwanzo ni ye daula ya kenge kontro haungwanzo ye muwa daula gebanu mono kasibanu kartina basiri bozungo juu alhamdulillah istahami kasibanu matoma uhuru ngwari nikero honku hiyo kasibanu kama aminukana ngabanduko eke system irifanya woyinu wanja banu kado bila vese wajore mayo kasibanu radisizo araze Egypt helira kaiho radisizo araze tsanda helira kaiho zebuzirazi hiba ne helira njapirizo hasababu ibambuzi izo za babana kabatira tuhamba no kasibanu ezitsokizo makini kasibanu rudugwe bwana karedoni wengetsikazani temna taliki uo wadunga ba strategy kabati strategy mratije banu makabati photoshop haruma bwana inu kensibari utajao mradore ngama foto etanganya fanya photoshop narinje banu ni mrambeze fikra za ya vuro wako mori shamba tijado jitokana bare costume nyongoa mrado jitana strategy ya ndahu strategy dai do biaro ya yulo hunu uroda wani hata costume adonja mama bangweta yefanya strategy yamba gutolondu mapapieno ndo ndungali mama zali hauyani kandu permiza ubala magari hunu ndo ndungali mama zali dai strategy dai itsinta pale eni mruwano bana yinu ngone kwabana risije banu mraja jirene na matoma huru hadwene sokama bana yinu yende hansi eni mruwano bana yinu wanzo kenge mfaume hetendea gena strategy yoru ngotsunguwa na bana strategy giyo banu risije bila na ndabo rikabana nsendele upande huo ba upande huo ngoju mkinishi hauni kwa tafsiri ni wanruwenji ukanaza strategy zongizo na nruwenji izo kama wangu kusuda mru kama zona nsukusuda mru kama abo boni parao hula kama mi titia foto abo jana harume story yangu ya ukahamba bala tseropie alafu wanrodi sona nzishia golori ba komuriho banatanga boyambokana hari hao no benisa benimina ele botasihu komori kamdo tunda kamdo kanu hakikifu mriao nakaye mruitsi mmono mriao no kakwelitseru apie gemru yamba banu mratse ntsukana mujo kabana cho karma vana yado vani balabale shatili labala surili jabatimane pie mruna tunde rangu ya kesuru katseru apie bamga jala mitsatsi kai hobo tasi sami tsija tsive costume tsende jana tikaujaba haifatingenge abantu kwendele yao shasha tsonga chinru ao tsire tija zangu no ramani okabatsini kwapie tsende aminukana ekanja kubaluka tsika obotasi abando njao tsirahundamani yabalazima nikubali yoke biye jatsika obotasi rihaleziri rinikandro mihono tatsire tija zangu no ramani yokakweli tsini kwabi wenge yode tartibu na kanzano nese bamvi ya mazababi yokamtsikubali mhadaba yokamwamba azinji no nruwa ngobanungo ambo alhamdulillah zeduarawo bazikubaliwa na arambe nzima haruma zedua wao bakamgajala zedua wakaomba rikauzoni amando wajusu janaza imwaida ula tularuma janaza yaziwa raire familia alhamdulillah nge yabo zirireje Mwenyezi Mungu jala ya hifadho baki wajawo mbodu wa banu ya ukangela dhimwe maji ya sababu Badruddin mratu wa baba Muhammaro Badruddin habo wa baba wakarume director ya hijana hamba na mwambe amina ya ukemaji ya samtuje
ya sebenji yaranganye masiwa nole vesimeli tsikae izo sambo sukwa jana ari uo mru watwania wanzo yeti ngwajala mkomori ekapaniki na ndwade yao na ndwa safi hiyo ndo maana ndwa lo wenji ngona tori hifadhi bami tujua umpango wa mdu jabaduru mrugada alafuka bo kocho sagiri wale badibela ngombo kweli dahu yana mnabenzima arumazero ngo badru ya zamba badru hambo kana genda jiri bahari lobe salama akabanu hafufua bebanu tsambiwa gamzijuo gamino hakikifu badru bana banda lazima ufanye hazaho muambanga wenza sekre za betsalama utirejei hama haramo Mwenyezi Mungu namba na wasemaji towaze sekre za hoan rikao ndo amba ngawe nao hula wazie wano tsedemoroni yodi sona sao muambanga bana mfukare ngawe na strategy ani husahwelewa rambie to hakikifu ya ukango ambo kana ngawe na sekre na wandu amaja sekre walo bala wadungo hambia wajuao yokalevesime kalina ukaya rambie ronese shamda tija kansi yenu siku adonja mazingido bayo kama timda tujoshina na miliero yarenga fuko banu yanalekeza na kana na ekran na kana mabafu banu na dota manuvo za majimbo anu ala huao nefanya mpango masiku kwa sasa tujoshinda lekiri yule kaneze vizon wanro ndunga kama sasa tujoshinda kabati atujoshinda tojo atansojo monte ni fabrike ho shambroni de hensi tiyo yabo shareka tsumwe mare ndo jaza mdumu abone hino hata yoni hazime banu karatukoja ndo komori wanjinga bana rabo ka mwana bwana banu mamfukari ye bwana yinu mkada malidori wa hani mwaka wa wadunga ondu wao akabanu msamplana kabati uso mkabanu mabanga nyina dabla haki karatujo o mwiso karatujo ensa kartujo mwado kartujo mwiso mkabanu renda bampulia we mijia wanu kamla huwa mwenda hata gam aminukaga wajura kiyo banata ruwene wa sabonsi e director do gender kamji hifadhi abanza director zinu kamurama kabadhi hatwa data wanjazi tangu karji hifadhi radwa kamwemwe majianu mrasi jeba banu wakomori ongo dingoni mwekra ngwangali yao mrasi jeba na tapekirizi wala wakana baraka bonga jala owejinu hatu rongo wao si usaba banu mralo waeche kabati mrujo jabanu ekezi lilo zireme mraje wanda mru barasubirisha mru mrujo tapala tabajodola mru yaje karisubiria raelewa inumba nanzo wanono walobala yala dhimu mrongozo walobala haadabu na maste mwishiliane wake barnamaji wake ekipu ikawa wanadamu kwa juu amini kwa juu elewa yoka ekipu nungi yugo na barnamaji fulani wanwa kubaliane gemara ya wafanye sulevima wanwa juu shadu chokana leo ngami hunu mstarabu ninjeba ndaba na mjomwe mwende betsalam hamna rende hamna dunga usowando yesi joja maudu do bejo na joni behola pitali yekati kozodo bejo kona angalia shabo chokana bahari ngami hunu nambera mrambio msiana rema mzinga bahai zangu sibiri nirendwa ero wakati woma na hafa ema fotofishewa nikarumetare jamze wangu tuo ya bajojibi wacho karaisi wotasi ya biretanda mjini wa rozi seolando wala mru fulani ya ulamo masihu ani waka mtaho huba kama minuka uomwe hato rohu ye wanu watabi hawa tonda waziwafanya waja wakantipari mwaranganyaze bwana zinu ya ukaba hayindu lefensime wala haja watomba tartibu ya ubira doka mnu munjiyo aruma direkte banambe warukane mrambi msebet salama wakati weli baki yambiyo warukana rinyongobo stasio ya itsandraya ya itara mjiniri sebet salama kanjamu hasuwa usema ngawa ataba hawa bereha watojo ve juba hasiba bundu wakati uo elpa kingeda hawa ni kamshahara hawa ngali ashawa watwani adau sabilane ndrago raja jamba ka watwani embana inu enu kutsodungo bana jonda maswila hadi sabilane ndrago karabila naonro embana inu enu kutsodungo balo maswilaha unjini wa hatu yumzima haruma kume emrujuko jari mparse banu kawalaga na imani hensi ya lile timabani banu kana na mdotunda ezililo kozo tola ma Facebook banu haina ililo shakweli
shikawo tolwa basi ile pasila dahalinu lowdiha salamu mtukufu jibaba Mahmud ani haina mrulilo za kweli baiba rudiha matoma ili ulawa baseni mruma mwanali lale titole zima wala mru hadayo bo mwana mkomori wakati upado jua mongo tabi hola hadayo shini rumbi ewe mwana mkomo tawa wala ka force le chozili wala ka jalila za kweli bimna tartibu habanu wofa tartibu kabesene lila gabajoka wajokubali waonoka kweli mine rumbi na rujuheru ni watania tawa baba nene mrugende mjomba haya mdunga banu heni mrugende lider wa haya mdunga banu gasiba ngarambula nao juziri kabanu wandu wa kiki pia choka bazima riwana bana bana atabo kiki ya roha warikaushia ngasimanu karturongozana besene mwana matiramu sho wadugo wonza ni wangu hojo nona nziani hata wado chinerve shabu fatartibu chidwa sisa sukari ekane waona mimi wori kabanu jana rikawa na sina daula haki we roha ngamonao wareje daula haki eni mrugu tsodungo vandu valo basula oyani bahiza oyaparo libe nawili oyaparo ni fenjao nekana problem mrengu joni fangela ja yende helilo hamwe bwana yenu ebwegewe mrulo mahali utojo hata mru uto watu paro sediwa halemanza nyesi mgwa hauliye mavamana uazingara dhamana zilombi ribadili wandu wao walekeze mwendo undembaha zufanye shauti kubali huishia mru yokandari juhe bao poza fulani ngepari uhamba kayangu jofenjao gujo jana mwenje huono tishema nama mediki kwa zamba leo kampanyari hakadema mwe uondo la kaunamba makaruto juzi wende ya kaukamwe zevotere ngaza duskuru gajala mkomwere kafa swayo ani mihumria ekafa swaha mihumria wakati parongo hadisi ya mru ya kawi ya mru mapesa harumwe tsandra hatso tsnovumbo mji halafu mru wa jambi ya mru kane kati parise mru ngamjo mru aria swafi anamtudumpashe itswa basola bakana garunga no mina ritema pariage eka ushindi ho endea umuwa ngamjordi nulive basi wadunga na ende misale gari wende haparisa mru langu rotomino hampara ulango kare udojijibilia yoka ulangu jomla basata jomparawe wahimiba lo waili watehe hata wazingara na warembe kwa tola tupata le garenza namangale kama komere nafasi mkomere kafasa hiyo tawa alafu jeri wono kana kampanyari hakabala juzi hakabala mmono hatwale wakamamwe walomwa kwa juzi saba tindami tunaja salise mrubani wakamamwe kwa juzi saba hata fili za telefoni zido sawa zido rahambidi wandu wakauru wakati huu ya hudu wandu makahanzekeleo rijeri tafade waridi wareje waje wakensi rikenda mnenu huyo na rombelewa loba nudu wabenu sistemu ya kansi wotiju riti kubaliano kana hauriti kubaluka warole kiyolinu mmono ea juzi wajabano ambakana wahansi government exile wahansi banu sikana manzanu wangu na domu mwona hunu reshiliana sedata tizia jako jondo hao hezengwa na security akayabo yende hata wajima na banu heni mrakono kakajanomewa wakavura na banu wavura na banu hata rikabanu rizono wavura na hakabu kabu yani kwa trezori wakahama mide na swa na nikwa emali finance mide na nikwa jao na wesa wajomambio kana banuni kwa finance le garla kwa manzo elitribala nsujana na jao achojango kana liliwa yani zinu sambula rano nizobana ranzura milani ndawo mwono wamana banu hata wayamba hatina sekantero ya biye wayamba hatina saero wakabanu washindana hata sababu wanabie wana sekantero wanajao ya hondo wanda aminio kanari leo rijer kubali manadamu mwana mkomori uloiho ukubalari ndo aswanziani lefa simetawa embapare ya tilwa bala na ibakibala ekawe ya roha obati obaje bafanyiwa huono bakama na shawaho omanya nyuho haubani hao juzi hende balanza shile nyumba wabe watimizi dhamana haulwa hafu wadungana wenji wanuredi abondo azema la weya tswando dae ashawo watwania dau ntisegiri na watwania betu tuwatwania watwania ndo asinga nulona uso yakawandu kama no wakawana bwana wao wakawana bwana wakasuruka wakana na ekipu za kaufikiria nsinu yakagardora wane rifemanu owajuhu waje wenshiro
Ebanu leo mrugo dawane banu ndo ni amnazikana ndo kaundo chiko jani kausiye yanike mwenje yanike bajanike hazi wanwanro kaya wombadua dalla kalima la wako mori waduwa mbokana wanungo wombadua banema kwa mana hatu wanungo wombadua salama na mtukufu Bruce Lee wanungo wombadua magomana hatu wombadua wabadili na si ukarwambia na mbadili enani kwa maji kakana ushinda na juso mhono ya rensi bema na mkomori kwanzo maji yani kwama mwenje na rensi bema na mkomori kwanzo ne mwenje kakuna ushinda furi za dhamana riwombe dua mwaida ula wanikamrudhoma na wanwa komori washemezao maji na mwenje uono kazi wajibu katsuje mruana tolwa utahejo shinda ikakono shinda na mregajeni izo ndizo ranza ori badili kama mimi nsuwa minukana ye rongoma nganzori badili mwanadamu ye rongo ketsi mwanadamu okama wanu mmono walobanu wanasokabala jana wanasokabala jana kwa jarika za wajibu za hatu nsujo akawa na nyumeni na banu mimi sijo kano makini nidunge shababi kama kasi hamo mazababi rakubaliana ya ukaga sina ekiputsa inu ritandeze mzima riwaneneza tabuzira mawensi karisu kubaliana shanga rusukori nina retsanganyi hasina wale kaone akabala ya tufanya mabojana ya mwarende mukana welewa wadokara baraka ya mudo chokabanu na rambe banu raili kartunji yarmaze zedhamana ku muhimu yokana banule mri ani kwa dima galadhimori wa salamu zuki wangu mtukufu Haji Mdomo Ahmad Mdomo galadhimori aminu kamri ani kwa dima utilale jao ukanele tina hilo galadhimole ufanyijali swalihi wangalo kama la jasibu saa ihoma la waziwalo fulani na batulonziani oandu walo moroni watufanya hazi majoni na mwapropose na mjemu wafanya hazi ngamjulibwa mbenu fulani wakensi hula wafanya hazi rikeneto maya kama na mwaha wana mamili karjudo na menure hila arjujo hadi sina wanuruani kenrovi boruko ngasinizo yani zuri tsao rijukana yani kwa umwenje kartushinda na rinjar mweletaha na renge mshini yajira hurebengo ujonda 50% ye komori wahunde 20% shanga sina mwenje heni mwana mkomori kujoshida juso mdu yendo bano anzoe yende afanye baadhi anzoe afanye yode taratibu ya sasa lazima urifanye okay problem ilo armensi atu inu systemu insirongo yokade mwanadamu hoi inu systemu ya lazima wanrua yambe yokane joja bahanwani kwa plus fulani katujane za wajibu na rimdunge mbio rikubaliane retsuka wende mo hatu yawesayo yonga mwaminukana yejondani komwenje kujokana harara gujonokana yedhomana nitsina ushinda ya irenzi yejondani kwa maji haonokana hamnatsa mandola razingizwa ni bahari ya lazimu kahina mjiba ketio mpaka daba hanga san 2024 izo roga lazimu rizishameze yejoka nguni kwa maji ya yendese ikewa mruelewa womru joshinda rimika ustarabu wa nyumeni womru joshinde kaka no shinda yendea wone daula wafanye mkataba ndo nansi ikadar salama ikabushini ikashini waje waritine maji botiju haina mri akene wajibu yokaonde maji ya ele insirongo yabaya insirongo jarido plana shewo insirongo jarido safilana rela huaje ukomsana na bema dhamana uko wandu wanunda wanu wao sida munzima si wandu wazima leo tizalo tana mjini shezo ndabo si wazima kabati mtu kujana kana weja wana si wandu wazima karachongona no malansupia kasi banu jaru na namezerezo zinu kasamunyanya hato walo banu konga si kontro karachongona na munzianio si huwa hadis si rongo zana okasi karti banu hauka mria unde tartibu amana na manyanya shaka si banu hunde unyanya ngar amino kana karno shida rike sawa ze fikira karjuka nusuareme wanwareme shahar mulu nyanya yosu wasangar amino kana lazima keno nyanya wa hatu wa kibinadamu wa kikomori yonde lira juhara parza wazee wa hatu wanza hatu wakaya kanu jaribale mbina nyumeni yokardo hatsiza na rankuini na ndini wotudo pande wa turilio na rongweze madhamana ribadili shari tsifanye taratibu yo sanziani okawo sanziani kaba hasara zinji gari menyawe shilio gari njao harmu hasara rinje pirizo nusuafe nusuanje la pitali ejo angalando garangi yonando ya mwana mkomori nganzoelewa yoka ishowanoni isho maji ishowanoni isho mwenje ishowanoni isho ufanya hazi yawo doka haini mriani kwa dhoma na mweze dhoma na hizo do wambia hajiku eti joshinda areti ya joshinda jarenge ili asahilishe emarahia yawo ngaritu tawa karna usanziani rendera ulaya
ranjaro mabali bala ripetsi atu cheo rudombela na duambi bwakomo ensinga mwenawe zimundawe ensi atu ejo shida nombe dua njema ejo shida na swali ya ombelensi atu dua njema mgwa haulie ensi ya tukuzensi atu na rike wandu ombelensi atu dua baba no ensi atu ani yabwa mimbela dina hadha khaswa mtume hakayabo hadungwa maka sheni sakatse toshelao hao heni sakatse toshelao hao na sira bukana ribeho ake mfano wa hatu habeho ajake mfano wa hatu mrunanze bohahe mrunanze yamba ata gabo haditha mtume bukana emrudungo hanzaye fami yubabani hahe Mwenyezi Mungu mnika umuri mwinji na tudokana uniko umuri mwinji ukana bwamba ngojo fama mengo miraru yehija kuna hufa wo ufanya rongo zokaze rongo wazifanya zika hamba we mru wa heshima hashiwi wanadamu wado huvumbua hanjema yani bala hufu hamanga mwanao miji hatu kabandu hafa lilona mahamengo na mahamengo mine shangu hama kwa jafa wavumbulao hezi njema za hao wavumbulao hezi tendo za hao yode namna zongo rizonao yode mana mtume ambokana mruduma nzaye ani uduma nzaye fami yo babani hahe ukabanu aswilie fami ya mru swafi do babani kala no fundo oniyo mruduma nzaye fami yo babani Mwenyezi Mungu mtukuze ko jamba mru anzo nsi hahe yeko jamba mru lene mahaba nsi hahe na riretsi wodombe nsi atuduambi babane kale ungarombe yao nsi atuduambi karituombe nsi atunguye haulia ya haulia ni dhamano jonikiwa ya elewa sikine mwana mkomori mwana mkomori akarmusailifu ya mukartina mahaba hensi atu salamu na mtukufu Abdullah Hassan bengo wa kontrol yangu shande mwana makati batao mimi kama aminukana kairi ndombe lensi atu dua njema bamuono kana tiparoto hadithi banu ya mtume ajambo kana wandu wajamba mtume kaudu ala almushrikin yokanaombe ema mushrikina dua ambiwa hamba mimi njabe kwa hunu njendo bela ndu ambine wangamiza shatibe kwa hunu njendo suru wandu ni wati ya rumedi ni fenja unabanu hiyo izo pia mfano banu zinrifanyao kale riombo dua rikena meshamema riombo dua rikena swiha riombo dua rundo tukufu yogi hama yo dawa yode dawa tujuru yabo yo geradi mama na demu yeleokana homrukusudia mrudua mbii yotinjema hokamrakene imani bano imani ndio chakojo shamruma mina imani afa imani ndo akatula uongo tola kwa wandu wakutina imani ya imani yenge jao ya ukana haini rongozo tipe utso ukarma rehma uro sashandu rehma basi wanaweze tabuzibira armensi atu kale unga sibana heni mru apabe hauli oi manama badruzo hamba kana mgunanzele balasa la samtuje juzili chosale vensimeli rori badrudini abo hombo dua mandio sevrengo jo jumkine yohananisho kale vensimeli sifanyiwa shakutujua bani baya lokal do tsungua kala ujaldo abo kana weimwitsandraya weitsimu ikoni weimumtuje weijau weimkudu shabongo jo kanga wana faminga wana wanzani wana jabu le bayilo lisi ngwar kubaladu hajara zekuoni ala zetsandra ala zebamba yabo runundi yabo zora kabisa haindi dukana rifai tartibu rirongoze mavamana hatu na rifai tartibu eni mrazingarezo mana hai na rifai tartibu heini mana mkomori yarongoze dhamana ili watana bahiri na tuweze kufuru na udezana ritana bahiri badili dingohi sharti karuma bangano na udea na paniki na utabalibala babu karsina tawamana babu karsina tarajuhunda watukufu Punge msonda mjumabo amwebanda hiyo shaka muhimu watukufu deleji rishamezao banu yokana haini mrunga mwanzo de komori ze biengi zoali sito a telefoni banu 0044 74 38 34 73 34 imaya nyasi wanwanya nyasi walio Angleterre kamru mwanzo de komori ye biengo joshele wipar sata 900 ata 800 ngo paro numero yinu atangojojora jote numero yinu uitie WhatsApp wojo paro komori wanu uhadisiwe nao uandike coordonnées zao wajo hutinia yebie hunu zekweli za hao kawaida mtutoka na 23 gojo kaneze kweli za hao de komori kango parsopia ya hali yabo yabongo jo par 1200 ou 1100 kuna dabo parsopia 1500 na bia ya 2000 ngocho pare numero hiyo kuirajute WhatsApp ngojo hadisiwe na mkomori yoke sawa yoka dabo ikao ngonjo aru internet ufanya pia yende hundurani shakihula kutujwa ngore chaida upisha wewe mwana ngwana komori ngocho mpara umebakana mimru fulani ama nzo dati fulani de komori uhangalizizwe yabo haufanye pia yabo
uja huyemprime hunu utowe bie ngokoneze kolizaho normali upasha wende Komori ekanga we Pari ngotojo pashila Pari ekanga we Marseille ngotojo pashila Marseille ili risahilishe ile balbala iliyo wanu robo ze biengi zo hali 2000 3000 wanzo wende Komori na Pare bawa Komori na Pare bawa Komori kujo sahilishiwa ya duke Ethiopia banwa liyo ekange Marseille ekange liyo ekange Paris ase Komori gabo ambo kana rejo sa aeroport amwe vacances ujodomba ya to 5 euros zangozo ndrabo zenongo hizo ndrabo kabati sharia shatilo Komori ya ukaejo enda kujomba to 5 euros haini hitwa hizo ngozo ndrabo yende hata tilo balibala ye ijoenda Komori kufanya mashuli ujotoa 5 euros ndrabo serikali kwa ndio mjini hanyu wa urenge bahiru inu tartibu ya ukana wanratso vurwa bana hata wanratsa Komori wambe sahema lojo amada kama ali ngo parents amju bloke mwamda kana baraka kukarati baba mju bloke tsamego paroni menyaye directeur hangu ebonga yode directeur kwa sifanya muhimu nari partager message yinu yokawanzo de Komori inde suala iliyo munziani eni mnganzo de Komori nguziso ya ukana msujua ebia mju kafanyaje ngamina wana ebienge 2000 yode bana katika numero yinu mruya irajute ifanye yaitie WhatsApp ya Pare wanwa Komori ngojorongwa shikomori wenao uambie tatu wanzo wende ngojo parisa bia ya rahisi upashie wende Komori amanzo ndinde cheze ze koli ukawa ruwenje wabo kana yemrulo Angleterre netsinza bie anjuko jani ndukufanya jana za koli kutsuda place wadayo ngoto mnikaza kordoni zao hadisiwe naye ngojo mjua ya hujue ufanye bie ya haho ya utinie ujopashile hunulio ekanga we Marseille ujopashila Marseille ekanga we Paris ujopashila Paris zekoli za haho de 23 ekangwe njezo ngojotoa 200 euro amfikira umbendu yao kikawaida kumrutofanya hunu mwingela dimari Pare mtawe harume ya jali ya heza agency kawa tatishia baadhi ya agency kawa waishia ya communique hiyo mwanzo wa wizara kwa BC iwafanye 1300 na 1400 wenge mruna Pare ngojoshino parsebia ya waba hinu 900 euro ende Komori communique asai na kanetoa banu kana emadera ruyo sehisa gasina mwanamsho hatu ikawa na reportage direct yinu yokanenuna mna sitara yohifadhiana mwanamsho hatu woi ala warmwensi yambude ulo Marseille ajabu wa listi ya ukana humbeni msaidie ngena wanru ya jowati na visa Komori wa jehunu ikawa jahunu wajoja wafanya hazi wa mlibe baada hamo ngabo wanru wasawa wahi watoa mbadhi ya mapesa wanike mwanamsho hatu ziwaswili humeni msaidie zanugozungu zihano kakatina listi ya ibua ya ukafangile wandu visa wa jahunu wandu wao ngwa parawe mwanamsho hatu hunu harume telefoni yahe katsujusa haibaya ngwa mparawe fixi katsurenga ya wela dhimari wonese ya ukana kairubu ya telefoni wandu ikao ndu wafanya mikataba yowe nao uhadisiwe nao kisiri hamade heli ikao uhadisiwe nao kisiri wahunika bahiru uchijoja utilaru mezerezo sosio ukana ye karta ndite hao o akahutine mapesa huwani kayo ngwa ujo mjini hanyu ngwa ujo zenugo zao zutipia yabo yo tartibu kana riusekurize buwe telefoni uhadisiwa no wandu ekanga mjuka hangana ekanga ujukuwa kazi wakati fulani zisize yamo rano kaya ubae telefoni ye fix ubae ne portable hao wakea wakama bosotawa na ongo na za kordoni zao waje uvurize Facebook uvurize armale bangwelinu uparana aibu na onga unamrumeho ndani adha simesilamu yabala dhimarivire tartibu ya namna hiyo karjajo jo unjia banu ruvumbwe simu bengwari ni kwa simu hiyo karjajo jo jabanu ruvumbo mjini hanyu bengwari ni kwa mjini hanyu karjajo jo jabanu jerambo banu yeshi hunu Marseille bengwari jo address ubani kaundo yeshi yotside ki hatu shangar jo vire namna hiyo laalla ikawishe message bojobezobe telefoni wandu ikaundo wahi wa unikamba hindu ujuse telefoni udiskutewe nawe namna ujukuwarejeza embe ikaundo wahu nika okaume nimsaidie ngone sokana na mumrenga mumtapirizo na jamna jao na mumpiblie na zote pia yo wandu kwa taratibu ya uhifi wandu hifani wanimra hifadho manyanya rikaruma sitara kamjozi batandwalo ni zomanu shado kana rofanya namna rikaruma sitara za ngozino bwe telefoni
ujibo wanru uambo kambenu fulani wanika bengo azango saromba kazo ndrabo kamjuni kama udo ndo shaumangane au mkazizane shau mwezi viri kisiri amadeli kao mfanya zango hizo kisiri nyoa hili shau sidazana mna hiyo siduendelea okago jujudaza siduendelea ujofurizwa Facebook na mama monokara kazana ujisa haila daraja ya hao ni mrume na hizo ne family mji na jurisa na jutamare na jupashewa bunge na remyezi Mungu zango zinu rizi sahilishe maudu batijeba jiridega zero jina wanadu hano si harmaze Facebook zade ze message muhimu nafanya muhimu nje banu nje ni zitoe banu ikanga monao kana watukufu wa Komori si rongwa nayo utima kemdu respe banu abo kamtsa sama bamufa taratibu hoja banu na bebarongo bengo kamjo babu makaulu kume shabe se harma zima au mbidi harma le zima lila umwelke namba faida watufa Komori gari jona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.